će vladati zakon i pravda upravo kako to 6 studentskih zahteva obezbeđuju. Ispunite ih i omogućite nam život dostojan čoveka. Ne zaboravimo, gde ima titana, ima i žrtvovanja, ali ima i spasilaca. Gledamo, slušamo i pratimo mlade, pametne i neustrašive ljude divljenja vredi. Pitaju se neki šta rade ovi naši studenti? Odakle ta hrabrost?
Poštovani poslanici, poštovani studenti, nastavnici, roditelji, policajci, maturanti i svi stanovnici grada Kragujevca. Pozdravljam vas i sve pozivam, Kraljeva, izvinjam se, i sve vas pozivam da uzmete učešće u 43. sednici Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih, koja će upravo početi. Izvinjavam se, snimam me kolega iz Kragujevca i lapsus. Praštajte, stanovnici Kraljeva, živi smo ljudi. Mikrofon je otvoren, možete se direktno obratiti, a također putem telefona koji će biti objavljen ukoliko pratite uživo prenos preko YouTube kanala Privremene skupštine i izneti vaše predloge i ideje i direktno učestvovati u glasanju. Na početku bih dala reč predsjedniku Privremene skupštine naroda dostojnih Srbije, gospođi Oliveri Ilić. Hvala. Dobri ljudi, dobar dan vam želim. Hvala Gospodu Bogu da smo se skupili. Hvala Bogu na svemu ovome što nam daje. Hvala na svim ovim mladim kriljima koja su oko nas, koji će biti sve više i više, a koje ćemo mi svakako podržavati maksimalno što možemo. Današnju 43. sednicu ovom prilikom otvaram i izveštavam vas da će je voditi gospođa Milana Mitrović, zamenik predsjednika Republike srpskih zemalja i pomorskih. Prijatno vam bilo i srećan rad. Milana, izvolite. Pa da krenemo sa dnevnim redom. Hvala predsjedniku. Prva tačka dnevnog reda, predlog odluke kojom se uređuje korišćenje uređaja za otkrivanje, dokumentovanje i dokazivanje saobraćajnih prekršaja, a koje upotrebljavaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije. Uređaji iz stava 1 ove odluke ne smiju se koristiti za otkrivanje i dokazivanje prekršaja za koje su Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisane fiksne novčane kazne ukoliko lice koje je učinilo prekršaj nije izazvalo saobraćajnu nezgodu. Zabranjuje se pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije postavljanje uređaja za merenje brzine koji služe za otkrivanje i dokazivanje prekršaja koji se tiču prekoračenja brzine učesnika saobraćaja na putevima na mestima gde su saobraćajnom signalizacijom postavljena besmislena ograničenja brzine ili na mestima gde u vreme postavljanja tih uređaja ne postoji racionalna potreba ograničenja brzine kretanja motornih vozila. Obrazloženje ove tačke. Odluka se predlaže zbog učestalih kontrola saobraćaja koje za svrhu nemaju ostvarivanje bezbednosti saobraćaja na putevima, već isključivo naplatu novčanih kazni učesnicima u saobraćaju. Svedoci smo da pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije od svojih nadređenih trpe pritiske da procesuiraju određeni broj saobraćajnih prekršaja sa ciljem naplate novčanih kazni, a ne ostvarivanja bezbednosti saobraćaja na putevima. Kako bismo sprečili navedene zloupotrebe ovlašćenja koje se ogledaju u postavljanju uređaja za otkrivanje prekoračenja brzine na izlasku iz naseljenih mesta pre samog saobraćajnog znaka za prestanak ograničenja brzine, u zonama škole kada škole, vrtići i druge ustanove ne rade, vikendima za vreme raspusta ili večernjim časovima i u sličnim situacijama, predlažemo donošenje odluke koje će biti na snazi do sveobuhvatne promene Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima. Stavljam predlog odluke na glasanje. Ko je za? Hvala. Ima li nekog protiv? Hvala. Konstatujem da su prisutni jednoglasno doneli ovu odluku koja stupa na snagu danom donošenja. Hvala. Hvala vama. Druga tačka dnevnog reda, predlog odluke kojom se vrši dopuna odluke doneta pod tačkom 7 dana 12. jula 2020. godine
na 7. sednici Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih, kojom se nalaže nadležnim državnim organima da izvrše popis i plenidbu imovine koju su stekli javni izvršitelji nakon 12. jula 2020. godine, nakon što je odlukom Privremene skupštine prestao da važi Zakon o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. i 2011. godine, a vraća na snagu Zakon o izvršnom postupku. Obrazloženje. Imovina bliže opisana u stavu 1 ove odluke postaće državna svojina i bit će korišćena u javne svrhe, uključujući i svrhu obeštećenja lica koje su pretrpela štetu nezakonitim postupanjem javnih izvršitelja. Stavljam na glasanje ovu odluku. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Nema niko. Hvala vam. Time konstatujemo da je odluka jednoglasno doneta i stupa na snagu danom donošenja. Treća tačka dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Kabineta predsjednika Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih o formiranju odbora za populaciono privredno-poljoprivredni razvoj sela. Stavljam odluku na glasanje. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Nema niko, hvala. Konstatujem i da je ova odluka doneta jednoglasno i stupa na snagu danom donošenja. Hvala. Ovom prilikom mi pozivamo sve zainteresovane pojedince, udruženja, poljoprivredna gazdinstva i druge organizacije da se priključe ovom odboru i svojim znanjem i iskustvom doprinesu obnovi i razvoju sela u Srbiji. Dobrodošli ste. Hvala. Četvrta tačka dnevnog reda. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Kabineta predsjednika Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih o formiranju odbora za dijasporu i inostranstvo. Stavljam na glasanje. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Hvala. Konstatujem da je ova odluka jednoglasno doneta i stupa na snagu danom donošenja. Čestitam. Također, pošto smo dobili saglasnost Skupštine o formiranju odbora za dijasporu i inostranstvo, pozdravljamo sve naše sunarodnike koji žive van granice naše zemlje i pozivamo da se pridruže radu odbora za dijasporu i inostranstvo, kao i sve druge narode koji su prepoznali de jure slobodu i suverenitet koji su srpske zemlje i pomorske povratile, da se takođe pridruži da zajedničkim radom doprinesemo širenju istine o jedino legitimnoj instituciji od 16.6.2020. godine. Hvala. Peta tačka. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Kabineta predsjednika Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih o formiranju strukovnog komiteta mladih intelektualaca srpskih zemalja i pomorskih. Stavljam na glasanje. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Hvala. Ovim konstatujem i da je ova odluka jednoglasno doneta i stupa na snagu danom donošenja. Ovom prilikom bih upoznala studente o kakvom se komitetu radi, obzirom da se 43. sednica Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih danas 16. aprila 2025. godine održava u gradu Kraljevu, gde su se također okupili naši dragi studenti u blokadi, iskazujući svoje osnovane zahteve da institucije rade svoj posao. Pa samo kratko upoznavanje sa strukovnim komitetom mladih intelektualaca srpskih zemalja i pomorskih. Na čelu komiteta nalazit će se predsjednik komiteta koji je prvi među jednakima, a svi drugi mogu biti njegovi zamenici. Predsjednika komiteta i njegove zamenike biraju javnim glasanjem prisutni članovi komiteta većinom glasova prisutnih članova. Članovi strukovnog komiteta mladih intelektualaca srpskih zemalja
i pomorskih imaju sva prava predviđena i zajamčena Ustavom, a naročito prava slobode kretanja, odredbe člana 39 Ustava, pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti, odredbe člana 43 Ustava, pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, odredbe člana 46 Ustava, pravo na slobodu okupljanja, član 54 Ustava, pravo na građansku neposlušnost kada organi vlasti rade protiv interesa zemlje i naroda. Članovi strukovnog komiteta mladih intelektualaca imaju pravo na potpunu zaštitu podataka o ličnosti. Ovi podaci se ne mogu obrađivati od bilo kog organa ili lica bez pisanog pristanka člana komiteta. Član komiteta niko ova prava ne smije uskraćivati, ograničavati, niti ga ometati u vršenju ovih prava, a to se naročito odnosi na službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane, inspekcijske i druge državne organe države Srbije ili autonomnih pokrajine i lokalnih samouprava. Član komiteta je ovlašćen da može preuzeti sve neophodne radnje u cilju zaštite ovih prava. Ukoliko mu ova prava budu ograničena, uskraćena ili ukoliko njihovom vršenju bude ometan, ima pravo da se suprotstavi da bi zaštitio svoje prava i u tom slučaju neće odgovarati za eventualno pričinjenu štetu u skladu sa članom 162 Zakona o obligacionim odnosima, niti će snositi krivičnu ili prekršajnu odgovornost u skladu sa članom 19 Krivičnog zakonika i člana 13 Zakona o prekršajima. Komitet je u svom delovanju samostalan i bori se za ostvarivanje svojih ciljeva mirnim putem. Formalnu pravnu zaštitu pripadnicima strukovnog komiteta mladih intelektualaca srpskih zemalja i pomorskih u njihovim aktivnostima usmereno na oslobađanje naroda i države pruža privremena Skupština naroda dostojna srpskih zemalja i pomorskih i drugi organi po ovlašćenju. Ko bude sprečavao ili na bilo koji način ometao članove komiteta u njihovim aktivnostima bit će najstrože kažnjen kaznama predviđenim zakonom i odlukama privremene Skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih. Dragi naši studenti, imate osvojenu slobodu de jure od 16.6.2020. godine i sada ovaj strukovni komitet kao instrument za vaše delovanje. Hvala vam. Šesta tačka. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku kabineta predsjednika Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih o formiranju arheokomiteta. Komitet će se baviti kompleksnim, ali izuzetno važnim temama za naš nacionalni identitet, kao što su očuvanje kulturno-istorijske baštine, zaštita arheoloških nalazišta, povraćaj arheoloških predmeta koji su izneti iz Srbije, utvrđivanje stvarne istorije naroda i drugo. Stavljam na glasanje. Ko je za? Hvala. Ima li neko protiv? Nema. Hvala vam. Konstatujem i da je ova odluka doneta jednoglasno i stupa na snagu danom donošenja. Naravno i ovim putem pozivamo sve stručnjake da nam se entuzijaste pridruže u radu arheokomiteta. Hvala vam. Sada prelazimo na tačku razno i pozivamo sve, kako prisutne poslanike, tako i sve stanovnike i posetioce grada Kraljeva. Mikrofon je otvoren, ukoliko imate neke predloge, sugestije, izvolite. Dobrodošli ste. Naravno, pozivamo sve prisutne, slobodno, mikrofon je otvoren, izvolite sve vaše ideje, sugestije, probleme, bilo šta što smatrate važnim, izvolite. Bilo da je obrazovanje, socijalni problemi, bezbednost građana, sve što je vama od interesa, izvolite. Samo da provjerim da li ima i preko kanala. Znači, moguće i direktno uključivanje preko telefonske veze, ukoliko pratite uživo snimak, možemo vas uključiti u rad.
daćemo još malo priliku. Hvala, to bi bilo to da zaključimo i zvaničan deo sednice, a mikrofon svakako ostaje otvoren i dobrodošli ste svako da se obratite. Ovim konstatujem i da zaključujemo sednicu, 43. sednicu Privremene skupštine naroda dostojnog srpskih zemalja i pomorskih. Hvala na učešću, svako dobro. Igračanicu, tamo dade
Pumpaj! Nek se hulja ljudi